kwata ebia nekuthia nayo na kuukwiyo no kuometho atambuani nieli ni Mbenzi. Karibu sana onsiaisia wa Butongwe TV kilungune kecha Mbenzi aende nyembete staki bese ilelu meitangwa ngwaja kibandi bembeta pita ni mutuse na ni wa maunda ketha lutonya kubinde sionensa kana kulika na nensa no likene ulawa ranzo keisia kilungu ke muna etawa kijana Mtanasharti na yu Mtanasharti nditine yake jambe ni waleilwe na yu ale wangale kwezu ni woka kwa ibinda yake le ena mrembo kuitwa Dorcas gale kweno atate kwekiana pina kwa kando likende itine ya Mtanasharti tone round yenu yake le kwa tangu kia tulikende itine kwa masito nitoa kijana Mtanasharti ino Mbenzi yake le nina wekwate okwata mundu tona ikalani na yambe ninokie Mbenzi na mundu la twakwatie twai na kewe thila we pathi undu vaendia we thila usu twese ikalani ekwenda ni mundu watu nusu ni mundu teredi kwega na nusu mundu kwesio kukula kana ndakamia Yesu nwese yake atosuva ni athimeke etu nusu akarausha kwacha wetho bado komine yangewa ni mundu auchonga kwa masitwa nitawa Dorcas mwende kuma mboni noka Mbenzi yake kumanda muse utono nzuvia na mundu titono kwika maundu na kwaka musi kwa masitwa nitawa Mtanasharti na kamwana katangi ni mwendete ngai ta mutangi wa thayo wako na yambe ninokie Mbenzi nina wekwate wa kwata mundu tona ikalania mundu mweleo kuelewa mutwano ni mwau na mundu wina purpose ya mutwano na kuikalania lakini padhiondo baendia bayadhionesa na ndiaendewa bata ndia kwango na tondo maandiko matuite twika kwengo na wekwate witu wekala we strong nekalo ni kwetie ngai na nama na nongo sio kaingi Mbenzi no kaikata noke ya kwisa ngai ingi kanu kunena na ndia tana kukomana nako I'm very happy kwitu nonga likosia masaku no okote uthekane sendi ayuwe no kwenda manondo nitawa tuongwenda yende iyo ndo tabia witawata yende njita wando lokasi ai lokasi ti very fine na yuyu umetengaliko hiva ni umetengaliko ya mboni na yuwe kwenda mana mukawili hata kana wetavia sieva kana themba weva okay okwa kila mundu test yake na kila mundu musamu wake na kila ndona kwase ni mundu muka tiati mundu muka wili hata kanata but nipenda no withile nenda mundu wilio mundu wili undongwenda lakini withila wenda ile na I pretend ayekalo so ne mata wembe mundu bene ondo wile ondo ombekete so, na kila nasiani mundu wina purpose kana mundu wese elika mutwano ne mundu achao ndikese kwenda ndi force mundu ate ready kindu cha mudem na yuwe ngukulie kauambia we mutangi na nye nivata na twindu tu wigwa tujitwa tupate tu andu maenda au sherekea yuwe mutangi we no witikilete kaenda na siemu tu okwa yupa no tukite ni nukite ni na we kwatu wako kwata mundu tona ikalani mundu tona kusubia musi na maandiko ni maitie mundu mukamwe ni waka musi wake na moko make
na mundu muka utena uwe na utena kiliko. In other term, in quotes, mundu muka mutumanu ni wombwa musi wake na moko make. So no withile tumaundu tu twakuute tumaundu tu twa uweta naundo ndenda kutu weta muno bata no withile tute kwaka musi nundu focus ndinda focus itu ni kwaka musi na ila benda tumaundu tungi baute withila ti tumaundu tusio twa kwaka musi. Kwa hiyo imaanisha nundu tikaenda pate ndi mundu mukamwe no ngetha ngunite mawe onthe ma nyumba ukethia nyumba kila kindu kisawa we bako bena mutiani bako ibala wiwa mundu ailo tatu okethila yubako esanio yubethi ata yambe na komanie yambe lanokie na komania mundu mukawenda kwanza munoe wa pate muthemba ucio weta na ndiaenda iwa nundu nye ndi mundu wa pate after pate na kila ngumanda ni musi ni kwaka musi ni mundu twana ikalania mundu twana kamusi mundu tutona kusobia siana imwe yo kwa pate ni ndio kenga nundu pau nyendi wa ombosu wa pate na ndi mundu wa kwendewa ni pate after pate nundu ni mundu wa na mina kenda ni wea ni na weekday ina nuka direct ina abika memba na abika memba ni expect la time ya family ya kibeti na siana time yesu after that relaxing na kwa mukaingi kwacha kwenda na shughuli ya kawaida or if not so na umabu maybe nadi huduma na sioka huduma na huduma ina abika na relax na ila time ya family important. So you know kwa ila nadi huduma na sioka inge nomba wedela ni na sioka inge nomba wedela na tweka mundu wa yu na vikakali na huduma ni wathipati after party saa isu tu hivyo ndio hivyo na kwa hivyo yu edela pena kilisi pena kiema nye yungo siaitie niona wikite nesa wimumbe nesa asante kila kindu nona toki kiseo lakini yu ambangi yai kwa kamusi kwani kangelesi kwa kamusi kwikata leo chambe ndi kueleza ngawa kwa kamusi ndana amba kukueleza yo we ready kukwata Mbenzi we ready kukwata mundu mutu ameka ni ready kukwata mundu lakini yue senye ni pata apate aiwe sio ndo wa mundu ndaeka na yue bubuwe wona yue bubunye utono ndezi hata ni we ndo wa mundu ndaeka na tondwa akamba maisha kala kana mamiosona kayolawa na nitegemea mundu undu we set mind yake na undu we ya moyo na decision yaku ni yo matter nundu ikenda you can do wa party after party ikenda umanda mundu wa party after party nindi sio sia but ikenda umanda mundu muto na kamusimu mundu muto no sobe musimu muto na kamusimu na muto no ngamya musimu then ni bano ndo nangelesya kwa kamusimu kwe kwikata diwa ngukwelesa ndikuya ni determine na mindset ya mundu yani kileko chako uchumba neti ata webangete ata nondo pai mundu utona ukilaka kwake ya mesile fulani akakwekea mesile fulani mako akamusi nitegemea undu pala mundu abika akethila pa akili yake na sisi akili yake mesile make ngo yake akethila banu utona no kwewa ayenda kwekata wakamusi nondo ikindu chuka naturally tikindu cha usobiwa tikindu cha usomebiwa tikindu cha kuelewa kiuni kindu chuka kechoka edge fulani abika
na ninga iwe kiambeni wa mundu ti mundu ata Ayuwe wona yu omundi tokwata kibeti nyene na we kwatu na tondo maandiko maitie twika kwengo nyene mundu nikalani no kelete mwikeo wakwa yolupyo nondo inese suomwe ninga kwata mundu tona ikalani ana wetha mwikio mundu no winuke nakwa mwikio wibo mwikio wibo lakini kindu kila kitona ete thina kindu kila kina kileso ni kwenda wewa party after party na esuti thina kwenda wewa party after party esuti thina wewa bandu wamwe ambonda byo yo thina ni mwenda weyumbanetie kuwekana na party after party na kwaka musi ni yumba ni kweka pate na ndiaka musi ambao ongelesia be tofauti ya no ni yumbanie na ine yumbanetie na pe kindu kingi cha nine yumbanetie na ihinda ni kwenda nundu ina kulia na we change from no ni yumbanie ine yumbanetie aye yungo davitio nesa ine yumbanetie kweka nanga waya party after party na yue kangelezi okuna wea weko we are no very simple wewa nye ni wawea wao kutedia mostly we are wako ni wa kutedia children's homes mostly na huduma na ima kuweba we are wako kutedia children's homes isu ti lazima wewe ningo yako huduma tuiko na huduma mwene utoiva enda enga yitu tu expect ya musala kwa mundu wa andu mako dunia na yungo kolie yue langete kelondo ai tekaisake ketha huduma maikoiva na usunge wikoiva tekaisake ndeto ya ngai yetu yai ngai aikumba ni wakwesi utanambo siao na kenda ni wakwesi utanambo siao ni wesi ukayaki ndai ya kumba kenda ni wakwesi utanambo siao ni wesi ona woka kila wila mundu la wetwa ni wesi kila kindu chonde mundu la muyaka musinake ni wesi siana siaku ni wasionie already so kiucha kuthiko yambe koya after kutwana kiuno tweke ngai ndo sio banga oni ngai no wemba wesi lakini wezezo no meso bya nondo we ona mundu ya muwau asianga ino kumbosia ndo bota nywete ndawa ndi kwetekelana na kunondo cha mundu ati atanywete ndawa ngai nde sio mubosia ngai ni wa mwene bina wondo na ngai ni wa wese oni wa kila mundu kila kimba akibo ni decision step ila mwa make or you ngai ni yo wakiana yo desire kana mawendi mango yaku ngai ni mo wakiana mo ona mawendi maku mayo mutaithia aikwathuka nisia kindu maybe kende baraka ona mawendi maku ime omutaithia ayeki ya baraka bo na nundu mutwano kana kukwata mundu wa kwikalanya nake ni wathimo ngai no release ya baraka no leka sema wathimo then wa mutwano yuke lewa shughulikia kenda ningawa ya kila mwe ya ndo mwekala kindu cha muthemboso but kila kindu ake cha maana ni kukwata hu mundu mutwana kwikalanya mundu mutwana kamusimwe na nicho kitumi tukie no kieva no Mbenzi ni kana ya keli nde ukwengo na we kwacho wako te ulela ni kwate ni sekana ni ngukwata mundu wingi mundu twana kwaka musi mundu twana ikalana ni kwenda mundu latu akoma ni embeni
ayo wange wese ayo wala ine si apati after chao after party na ndia endewe Kutata ebia nekuthia nayo na kuukwio no kuo metho atambwani nieli ni Mbenzi. ya ino wana yende yumundu akuya neko dhimange wa hai ndembo muka survive ya ndembo yewe se pesa ndo imota sio likelela ngewa yanga yondo thukoma esunde sio likelela na yungu kulie wendi unge utendete mwa nye kindu kila kingi ndendete ni mundu kubuthia nye kebuthia nacho ndekyo mundu utokwethukia na mundu wese kila kindu utenda kumana bate kingi wese bate kingi umenete kwa mundu muka ni menete no bungu mundu utewa unena ugo utewa unena ukweli hata nondo bandu bato ukweli by trust by wake up na icho kila kikwendea isio polane omonde maybe ongelese ondo wendete nondo menete na we expect ya mundu wiliata kukwata mundu wiliata nye ni menete mundu kuselewa kulika nyumba mina uya wake kuselewa kulika nyumba ni tasasi tasie mubinga uya saa 10 saa 10 nomo waile detho bikie saa 10 nomo now ndio cut short kwa ngelekanyo maybe na dibandu huduma nikwenda saa ingi revival siambe ya masaa jioni masaa 10 mpaka around kido saa ile niona tawaili tongu ni asimuka manithia no selewa okay ngetha ni shua kulawe pia na kwa ni menete kenu kita wo bungu ubungu ti cheating yeah I hate cheating kingi we mundu ume ni wailite na responsible ya nyumba azindo alitombe kia kila kindu wailite kwitha wisi kilo wailite kuete kana kilo wailite kwika yusi ndo taisu ndego nondo responsibility sia mundu ume no sio na isu ya epukika but you kindu kilake cha muhimu munoke tuatete bani kukwata mundu mutona kwekalani mundu mwailu mutona kama simu nichoge tunutwe bano na ndunangelesia othukuma wia witha nye mithukuma wia wa kutilanga mboka na kutama nana oko we na kibanda nina kibanda okay no sio na ndikula na ndinakula kwa uthuku wea wa kibanda kwa ndikulia kwa ngoya launi yo ni wimba wina ila ngoya ready ku support ministry ya mzee wa nondo ministry yo ni kindu kinda ki stubborn kwa ndo ingi with the lamundu kenda ndena grace yesu kenda ndena usua ku support ministry with the la ye bina muno na boy bo andu makotanga akwa emani wasaingi ukethela maiko igwana nondo no wimbe nina ministry ndeni wakwa na maybe sometimes nina ku nomba na ndo ready ku support ministry yakwa na ministry nye ne yeke ningai na kenga ino anda mundu ukukwata ni mundu ku support ministry yakwa kamba etela kangelesia ministry neyo myao ndinameelewa nesa ministry kwa lugha nyingine hudumu kwa kekamba ni kumuthuku mangai
nenda nye ni ready kumusupport. Au sutinga hii munene. Kenda we ready kusupport huduma. Sutinga hii munene. Yu kila kingi sini kuli kamboya. Nondo muhuduma ni wenda mundu kuli kamboya. Muhuduma ni wenda mundu meo boya. Imo mundu meo likamboya kabisa. Mundu maybe mato nasa malika fasting. Kendo chamu demba. Na maivie mwa. Nondo it's a sacrifice. Na pesa asia muhuduma wethi la saa ingi no kune wa masimu wangi ma emergency. Baka weyo. Ayi niwembea yute ka fast ya. Eso ni kawaida nondo iseka la mundu mote uboya imu. Ko fast ni lazima. No ni boya lakini ko fast ti lazima tiwa. Yun newe wandi kwelese ndikwe. Ukwayu mundu otemu boy. Na vi kukoloka kuo ya huduma ministry nasi yoka ingiba. Okwanu atakiwa kenda ndo wamboya. No akwati. Na akwati. Kenda ndo wamboya ni no atakiwa. So ni chowe wandi ukulia mundu we ready kwekalane na muhuduma. Mundu kutuku makai. Na yute so fast tiba lukangeta ko yasha kaola. Ni tegemea mwa fast ata. Fasting ye mudamba tofauti. Isu maybe ukenda we ready ngakuelezea baadaye. Fast nitoko moya Si nike badokani. Nike badokani. But kila kipo ni kwenda mundu ready. Kwekala na ukenda kuma we monini wa manda wasi angaye kwa dimasuwa na mundu muhuduma mundu ministry ni kendo cha mudema. Lakini ukenda utaina that desire, utaina wendi usuwa ukwata muhuduma. Na wendo aliendewe ni kwekala chao na mundu. Na wethi la wakito force. Na wa force ba ande ni mundu mali kaenda la kila chumwe muovunga. Ibi kanga bandu mye ibi kele. Oye melelwa. Oye siedi la ukitio uwesia kumwekisia moko. Ni kwenda nundu wake. Ni wendewe ni we. Lakini ndo aendewa wakitia kuendewa ni the physical appearance. Yani umbo wake, ondo ile. Lakini ndo aendewa ni maisha make mandeni, ondo ikala. Na kiloko na. Ni kendo chamo themba tosi. Ambona yu tatea ya ministry yesu yako. Kou ni kuiwa we ready kulika nayo. Pio. Niwe yu mete. Pio. Nondo ya de maumu. De siema na ive. De binda ya kuya na binda ya ko. De binda ya kuya na binda ya moyo. De binda. Ande la isyo. Na nechongo ukole ingine kana unda byongelese. Yo tayari nondo mundu la na kwatita wambe. Ina kuelese neso na kwa mundu ayo ngule ndakamia Yesu yo yeke awatunusu. Akekasia kwacha na akekasia wetho aikoma. Anesio mwati ya ingine thila we ni mundu amila. Aya nyandi mucho. Ni mundu wa uchonga. Yusu no kwesio chonga. Na yesio sisi akana ke yake. No kwesio chonga na amande matoke ondo magwawa. Tiesio bulanile kana matoke na tumila. Mundu wa muthembo sutisio kuya sukuma. Akese lende na uchonga to paluka lobo. Nye no to pate niendete lakini no ni tutile. Ko nyonde nyusa. No kodito. Pe no seo. No tutile. Lakini be mundu nge wansia nengo tutila. Jitu akunewa ni tutile. Na be mundu nge wansia nengo tutila. Tuwe ngotila tutu. Na niwe se pe kendo yuto kila kitona watu matwani watu tona wabetoka niani kwenda wewa no ne tutile lakini ti nengo tutila na oya sa nengo tutila ne kwenda nina kukulia nina onenga tofauti ya no ne tutile na nengo tutila
Nenge ni bangi ingweka nasi ndo isupyo. Pate. Ngotila. We sure of you? Pio. We sure of you kweka na pate? Pate ngokola. Nanduka ngulenga wala pate. Nondo Yesu ndiye siyakwegwa nayo. Pio. Yesu ndiye siyakwegwa nayo pio. Nya okwa enjo gitumi nawo tabya ngoya yakwa ondo yivi. Na mawendi makwa ombe. Na kwa ni mundu wa huduma. Ni mundu wa huduma. Na ndiko na huduma. Ebenda mundu straightforward kabisa. Mundu mulunga lupyo. Na dinasya mundu mulunga lumbe wanga hivi. I mean mundu wina focus ya kila okweka. We yoko ibenda ibinga yomu ni kuona ila ya beta ya ikabanga lakini onengi kotwe kwango sio kwango ni zidi kwenda na mwekeo nonga kwata mundu tutona ikalanya mundu mukaula twakomana nake omundi umwa niwa nikitambata kila kingi no material telengi niwa apate after party nondo ndana nai kana ni watu nusu kana wa muchongo kana wa kuongwa lakini nondo nyandiwa mundu wa muthembosi diwa mundu afitambaa sia muthembosi we mundu ready ebanga ready kubenduka lakini ti kwenda ready nondo ngwenda no namutabia ebanga ni ubenduka ni kwenda ni request yako lakini ti utui wake we mundu wa muthembosi mwa ni ngwikalanya nake kuya mbehe siombonya mambulu na mayelo na mared ko ukabanga kitaekala ni mwetele ngai ni yumese ngai ne boyete ngai na ndi zidi kwenda nawe kwatu kana ni ngukwata mundu ndi ndi kwango ni nguka indi Mbenzi nondo kenda pe ando makwati Mbenzi si agwo ndeni wa Mbenzi ona kwengo kwata ndi kwango Tio noka Mbenzi anakwata kamwana na kedukesia lakini yondo ke ongelesya ngeweya fasting na ngewasya huduma mwa na tata kulilika nondo basha kahola ndo mana kuye nondo wa fasting nye yuyu ba undi amboke etikila nondo nyene senye ndiye so fast nikwe na koga seti no kana ke lakini ngewaya inge ne huduma ndese ni huduma sia chao na ministry ndigati sia kwelewa ministry sio pia koiso nye yuyu ntikwetio na ingo ka Mbenzi nge nondo ndino amanda muse nendo muse weyoka baba ini ndiye ndoso. Oh yes, muziesia wa Butongo TV. Unawamina kuiona date ya Mtanasharti na mrembo kuitwa Dorcas. Ainde ngale kwezu bado Mtanasharti mwatita we bahati. Kwa binda yake ile ni wome bia. Mrundu mrembo wasiende kwenda jamaa wena huduma imbingi kanota panya mwingi nake Mtanasharti azia bado nde kwenda demu wa sherehe eto monenge buso jingi kwa binda jingi yakatalu tuone kutoka kukumana na mutange etake kwa hiyo asia bye bye and I love you so much. We ni wiyaminite kimistali nuliche mundu pin na gaima oyeke ya piuk tutumie bisa waku WhatsApp nambane noti muonza ile muonza inya ile itato kenda inya dhandato tunenge mwanya wakwe kwatea Mbenzi kutata ebia nekuthia nayo na kuukwio no kuometho atambwani ni Mbenzi.